Sam juče ovo gledao, ovu seriju, ima ruska serija na Balkan Tripu, uveče u 8 sati, ja sam gledao ovu priču, imao 4-5 epizoda o ruskom ovome caru. I kako je on vladao. On je vladao od 1800. godine, Romanovi, od 1800. godine Romanovi. I bio je Aleksandar I, Aleksandar II. Oni su prvo je vladao Aleksandar I Romanov, pa onda drugi, pa onda Nikolaj I, Nikolaj II. I ovaj Aleksandar I, on je izgubio u ovome Kritskom ratu. Krim, on je izgubio Krim od Francuske, od Napoleona, i onda je sklopio mir. Aleksandar II je oslobodio je ovu Ukrajinu, Aleksandar II, ali su njega, 7 atentata je bilo na njega. Pa plaćeno, na kraju ga, sve su bili pojedinačno na kraju su morali da ubace ovu ženu i doveli su neke ovoga što je oslobodio da, Aleksandra II su ubili eksplozivom. 1870. su ga ubili eksplozivom ovi Ukrajinci, još došla neka crna žena i ubio mu svo obezbeđenje, mu dignu ovo eksplozivom i on dođe da razgovara sa tim ubicom. I ovaj drugi jedan baci eksploziv i tu bila ta ženska s njima. I ona bila tu i oni posle dođe valjda 50 njih ubili. 50 njih ubili teroristi ovi. Da. Alekseja II, ruskog cara. Onda posle dolazi Nikolaj I, pa onda Nikolaj II i onda posle onda dolazi Lenin. Dobro emisije. Na Balkan Tripu.